Ndaitiko kwana lero na ndabantu bamintu banyiguya county ya Kisii yachagete bobe the first 2 years nduru chigendu gya korekante buya irorera baigo abo kontaite kotebego ndaite kotenga for the first 2 years tindo chigendu gya korekante buya ndachente bya abagusi bamintu baigwe. But I want to say for the last another 2 years now. Mwako kanore na bokoro alinde bono batembe. As a county government bono batembe. Mwaka yo kwanira. Gukwanire financial year 2024 2025 na 2025 2026. Ine gukwana maiga tutaiti gukwana. Kwa na amnya kila somo gako ngwa. Ayo ngwa ngakiura minyo ko ngwa ni tutuarengo. Tutuarengo for 2013 to 2022. Egete bona nte no ko be usinukuli. Yeah. I want to be honest. Mwaka che Elvis malibongwa aruete sword ya Kisii County government in broad daylight as a stadium. Anda karuya boli akaira linga uyo irire chikura tigagende nere county saje